Kunale video le engiyenzile la khona bekade ngincoma inhlonipho engiyenzelwe oZakewu benobhuti kaMambovu lana kade bezongikhothamela bengithobela bengihlonipha lana benginxusa bengicela ukuthi bacela ngibaxolele ngoba bengibatalabhe kabuhlungu. uZakewu ubekhala inyembezi ngesikhathi engifonele ubekhala uZakewu inyembezi, uyabona. Ubhuti kaMambovu ubekhala esikaNandi, ekhala esikaNandi ethi Max mfowethu ngihlezi ngiwabuka amavidiyo akho mfowethu ngihlezi ngijabula ngihleka abanye mawusuku batalabha lana bengingazi ukuthi hawu kanti lento seyiseduze kwami usutalabha khona la egcekeni phela uMambovu usisi wami. Manje ngithanda ukuzwela kakhulu ngoba futhi uMambovu ganile, uyabona. Bengikhothamela laphana bezithoba bezehlisa bengicela ukuthi inkosi yami bacela ngibathethelele, kubhlungu kakhulu kuyazwela enhlizweni. Ngibe sengidecide ukubaxolela ngibathethelele ngokuthi ngiyidelete leya video ebengibatalabhe kuyo oZakewu noMambovu kuhlanganisa nalomfana lo ozenza umculi lo ekuthiwa uSizwe Mdlalosi. Bese ngibathethelela isinyathelo sokuthi ngidelete leya video bekuyi-action ye-forgiveness, bengibaxolela bengibathethelela, uyabona. After that ngibe sengenza ivideo mina le video la ngezansi la khona bengicacisa khona ukuthi into edala ukuthi ngidelete ivideo yomntalapho ingendlela ebebezithobe ngayo, ingendlela ebebezikhalela ngayo, i-manner of their approach abangi-approache ngayo. Ngize ngababaza inhlonipho. Sekusuka nina-ke zintsha, sekusuka nina Msunu, senizothi mina ngiyaxolisa wara engathi sengithambile. Niyanginyela Msunu, ngithamba amasimba yini. Uma ngabe iy'ntethe zami lezi engiyitalabhile sezixolisa zizikhalela amehlo lawa egcwele iy'nyembezi oZakewu inkosi yami ehlweni ngalinye bekuphuma iy'nyembezi eziwu-5 indlela nje abekhala ngayo uZakewu, uyabona. Sekusuka nina-ke nizofaka upetroli emlilweni, nifuna ngingayixoleli iy'ngane zabantu uma ngabe zizithoba zixolisa kanje, ngoba naku uma ngabe ngiyixolela nizothi nina ngithambile. Niyanginyela nina, ningidakelwa nje ingquza, uyabona. Mina mangishaya intsha isuke inalo ithuba lokuthi ibuye izoxolisa kimi bese ngiyixolela, andinja mangiyixolela ngiyixolela ngokuthi ngiyidelete leyo video leyo. Ngisuke ngimxolela lowo muntu loyo ngoba ngisuke ngimshaye wanyanye athi mayesenyile bese yabuya azoxolisa athi Max mfowethu ngiyaxolisa ngicela intethelelo. Angikwazi ukuthi umuntu ngithi ngimxolele kodwa ivideo yona ngiyisusile iyaqhubeka iyamshaya laphana ebese ekhalile ngayo. Manje yekani-ke nina Msunu ukuzongi-influencer, ngi-influencwa amalebe mina, angi-influencwa nje amalebe. Angeke mina ningi-influence uma intsha sengiyitalabhile ngaqeda ngayo yanyanye ebese iyaxolisa namehla agcwele iy'nyembezi eziwu-20 ebese ngiyixolela leyo nja leyo ngoba ixolisile. Bese ngicabanga ukuthi nina nizobuya lana nizongikhamisela umlomo nokuyisihlama ningitshela ukuthi mina ngixoliselana. Ngisuke ngingaxolisi, ngisuke ngixolela. Nizozama ukungifluencer la, nizama ukungifluencer, ningifluencer ngoThuvu amasimba.
Lonto le angiyifuni noma ngiyibone nje, yekeni. Angiwafuni lo masimba mina. Uyabona?